sama bakti kerom tuamu murang tulang nami raja nang bola betara bonani hari raja bapahan ada mau tulang robot raja jatui ngarap penak kidohot tulang do hula sama tu raja di nama malu munomu ametong bona tulang raja nang bola betara bonani hari raja bapahan mana mah musim apa musim Jadi sama orang firma kami firma kopi balu-balu Pekalongan firma topi muna luju-luju mah sama duduk jadi masa belum bisa tuanmu paham mah bonani hari nah wala tema di beralahnya yang buru kami pemah tangan mana bos tidak yang buru tapi sama-sama mah bos tidak bilang nani firma firma kopi balu-balu Pekalongan firma topi tersalurna luju-luju mah kepangomongan sama lima bos tidak bilang mana buru jadi raja nama jadi semua orang memahami kalau raja udah kami ikut pasal udah sakit dan kepahan idol toh kamu dulu idol bona tulang bona nyari itu naik kalau nggak gudang mun kalau pasal udah selama 5 bona tulang naik bulan roh bangunan roh perena baik masuk 10 bulan iya takas baik 10 bulan
Baik peurus namin. Nasa Muhammad eh. Gabi. Dari sobrang nagkontua panahon namin. Bilo-bilo na marunungan. Kali pinalungan. Roma na kada. Maluluk. Nasa pangalaman lima. Iyon. Sigara. Nabuso. Sama na sila. Satu panggawian. Madudu. Masih kau beda. Itu pasang kabul. Masuk bah. Tujuh. Akhirnya dalam ini ada bulu tak berubah itu kamu deh nang nela. Nanti bahasa anak di bulu. Kalau bahasa tosok mana nanti. Mau itu semuanya kan harus balik sudah. Kalau kapal mau. Ini nanti mama betul jadi masih. Las mama ni ada. Mau itu semuanya memang saat tanah. Seduhat nama. Anggo namang gol si pas-pasin. Pante musim nami. Anak-anak mami lama lupa. Bona tuwa kerajaan ng gula baduara. Do bona nyari rade bapak. Baik namang ada kaling dewi. Panahon. Baik ma. Jujur. Baik ma. Barang mah takkan baik. Ninang mulausat. Udah namarang di bubur alaman nami. Banyak mak pun mau naman na. Nahabat kesini. Sama sinakan ni mula di tempat. Mulia tebadi hamu amang guru nami keluarga besar Sijabat. Gabe. Kami sian hula-hula namar hamarangi. Ngatapak kami imanit bagunya lama. Gabe. Songo si bubur nayo doon nayo latong songo boras pir. Pirma poki bol-bol batalongan. Pirma tong diniat kabiri nami. Keluarga besar Sijabat. Luju-luju matong namonang akabat so. Matutup. Soni mah diharuro nami amang guru nami. Gabe. Jadi dihita namar anggiduli para duli ada na tulu kita sudah robat dia ada ngi bahasa na kian guntung dari tulu ni dah dong matang Iya. binasa majo
sangat Itu rata tulus si otak. rata ini ulus asetor mula. Toha. Asetor Mau mula. lihat deh. Iya. Songon-songon pakadaton na raja na udah dira raja. Molosian hula-hula na marhamarangi. Ya be. Tulma. Iya raja. Sian manuru. Ano pili lanjutan sian. Sito waktu silalay. Ya be. Kami mah jalan orang sama lima sian hami na orang si orang sebitu ama dino kubo kami nak kaning si berikut di firma poki bau bau pasalongan firma ton di mu di nang pangomoan. Duduk. Masih gua pagorong guys di rumah kung nipe na bui tar pato bahami ora si berikut di segurang na pinasuna. Duduk. Nasi tulus na naing si pasadon nami so naong di konsep pamuna molo kami niyan 3B pasu-pasu radiru kami mengayan Betul lah. konsep Betul. pamuna pasu-pasu na naing si pasadon nami mari tulus sigang rabu. Sada bayan waktu anak salut di beri nami na tolu, sada magturo doon paopo, sada magtunay nami doon boyo nami perbadun. Grabe. So lima bahasa hamon nami. Jadi mau nanti mah di tempat mau nanti mah nang di lota ulon sare madua. Grabe. Rodo kami sen hula-hula na orang-orang di marga silalayu. Jalan nunga di pasangan kami nakison. Perduin na tangan kami ima boras pun. Hata ni jodoh malah dok firma Poki daun-daun pasalongan firma tuh di mana salah bukan saya materi batama nama gue kapal supasuna Duduk. jalan lihat ni jodoh na bodari sekian hula-hula nama marangi di batu pahami dulu tolu ulus Ya be. Ada nama sahatun ima si burung nai mahami ima ulus. Na gajah ulus na bulan sekejang rabu. Baik kamu mah amang isima gudang mula-mulana jala isima gudang liatna. Lasamu mah amang boru anu amang aturun ima habian dulu. Ya be ada. Minta kas bae. Iya. Silakan. Silakan kajamu. Ayo, datang lagi. Ayo, dengar ini. Mari. Iya, iya, iya. Silakan. Besok Ramona. Isi apa? Kamu bisa ada ruang tamu. Ayo. Ini perlu orang kesalahan ini. Ayo, Pak Pasang. Kencang satu. Ayo. Jadi kamu kejar itu kamu. Roh lain untuk baru bapak nari. Iya, bisa. Mereka. Hula-hula nama Maranggi. Manurung si Tohang do silalah. Gabi. Lasrohan namin ang tarula kami dito. Di Boraskir. At ako namin matong ipit papakil balbal sa lawa. Pirma to rin namin. Lujo-lujo lang ni kami at kapangamotan. Taruli na kami. Pasugade. Pasurahan mo na raja namin. Pasugade na besar mo. Sumami kalong na besar si Jabat. Para lumoy may paparin lamang ko. Budi dakton. Jala diulahon. Dilaskir namin raja namin. Bayan naman. Alala marsomba kami itong ulang-ulay. Sige lang-gilangi ba? Gabi, gabi.
sulu saya saat matubutian dengan sahabat yang amisian hula-hula nama marangi maben hata pasudot hata ima adat di pada dato bintara badak Gabe. Tuhan matong emes na batu maperli kumani din kana mo amata di batamas pangalaman tua saya horas meta sa luhut di Barorod sa nisul saya saat matubutian nunga liling kita mangulu saya saat matubanggabian saat mah kita tuh merasa jadi si kulon kami ang baru nagabi di hamu pada nami alam ada kulit mahami doa numatong dinaw itu bayan madu manuhatan bayan damang mas ketiro laos madu nak makwasuhatan Bayan mak singkos pa. Yan si mga guru nami rada namang guru nami siya sa madolong po. Gabi sa horas di sororo hamin ngayon. Ima kasi badwa di Boromuna. So mo sa kami na maramarangi. Na madoko. Na doho no hame turun berduka cita di parlaw ni lain ibo. So mo niya tulang na doon. Gabi amang guru. Adong do hame papungusawatik. Ima siya kami pamurong muna sumono pedagoy terbaik nami Gabi. na mangurupi na muna di hamu katulang nami otik susadia segudang ma pinasu Matutok. matutong marlutumaya Ebenis kapetu. emes kabatua matorligo manisibor amat tadi baca si dia tua bahoros mahita sa dunna di Barorod. So kani maju hati siap kami di masa pengurung muna marga Siregar ada do nenggoran ada kope jadi so kani maju promosi nami pas deh baru mulai ada dagang baru mulai uras bapak mula pada umumnya tuh lihat ya Iya. Tuhan ibu nami Raja Siregar. Rasulana namang baru. Tohoro tutu anak raja. Nak tohoro pahu punya raja mamang baru. Di botol hamu tutu ada do hukum di hidup halak kita mana. Rakas amang baru. Ina borhak tutu dan mamom. Ima tulang munaom, helam munaom, maka botok tulakta, las rohanami itu di batu pahamudo, semua mangulu bihami, ringgit siti suara, nanti jawaban pada rata. Amang buru, inarohamu itu masaton, somon dalam muna mangulu bihami, tu masalah situ tu rohanami. Sikok doha menamar hamarangki Siregar doha nanggung bicara nih di lokasi tahu tutup hamil
Sama rin isipsara ng mga rupihan. Tama na namin ito kami dito. Rada na mga guru namin. Iba't ikaw kulir na na ito pinitapian. Malang tulia mga rada na mga guru ko. Pita-pita namin masuk hula-hulam. Luju-luju matang nabong na. Akapar sawir. Rada na mga guru. Gudang do. Ipasakata kasulila sa orang di hula-hulam tak. Soal urus sidoro rabu do boras kir amang boru na burcuy molutuk pendosara kasakana nau si baca lo mau si amang boru ade gabe ini narak ana nong siko takas do ya do para mamuno kang do para sodan molutuk pendang boru na makutio soal si mata nalu to amo Songon, urus jika terlalu, song-songnya barang sedikit lagi. Lasmar hanya menggurus betul. Gak betul. Betul mana? Dia mesti sanai, songna nama urus sudah jauh nak kerja nama menggurus kok. Apa mana roja si pabut? Saksi pahutar tu lagi. Iya. Sanai, apa betul? Molong 10 lah, kan? Jadi bang musim nami, bila sendiri nami itu tuh dinaro itu ada nama mengurus nami. Soal pas aton, tahun itu kami bulan-bulana raja sejarah. Nah si soma itu pas aton nami, urus doa para sendiri topi. Ada lagi masuk paham itu ada nama mengurus nami. Mau tuh pesara sarana, nang taruh lima sudah siregar doa nainggola. Di sialani. Las omat tong si sawi si bernami guru nami. Bayang nang obat tu si. Lagi lah.